Pak. Mamaratna teler ya. Jeung saha balik? Ngojek. Bolon nyon wayak geus ngabolon nyon solenangna balong langka dagingnya wah ditulung langka elingnya yomanges jamu alas palimanan wis lawas kula kedanan geningan mah agandi anu bagel wis lawas kula kedanan burung adara burung merpati badan lara agandi kepati-pati badan lara agandi kepati-pati tuku piring gucili tuku pinggan agandi tuku pinggan balung tengah wayah geus balanja pinggan ya. Meuli lauk ongkoh kan. Hari turun sing malang balik sing dipikir agandi anu bagel sing dipikir nada sing ngecili alah batur mah geus meunangan balik ya. Irang agandi anu bagel irang kolamine irang kolamine bocah irang sapaarane dengan mah bocah irang sapaarane agandi bos ikan mah dudu lele sumilang agandi bos ikan jatiluhur pati letelu agandi bos ikan jatiluhur anu bagel bah abah uti bade ka mana abah sumilang mah abah uti agandi bos ikan jatiluhur sumilang pati letelu alah abah bade mulih wae ya dudu kene arep mulang bolane melu agandi arep mulang kula melu ning dina ari tuku piring nya balaja di agandi bos ikan jatiluhur hayah kembange orang hari tuku piring kembang orang agandi bos ikan sayang jamu alas palimanan bisawas bola kedanan agandi bos ikan jatiluhur bisawas mah agandi bisawas ketemu temu mani burung adara burung merpati badan lara agandi bos ikan jatiluhur kepati-pati bae singkat balas kulit aturan ai geningan aturan kapayun budak mundur anu gede ka jamu alas apa jamu neku
Jamu alas jamu kenu muslawas ketemu manis lawas mah. Ketemu manis. Di sarangan Mas Bang Ukat, Mas Bang Ukat. Burung adara, burung merpati, badan kepati-pati, Mas Gandhi, bos ikan Jatiluhur. Bayar heula kali. Badan lara, Kamaneng pada mulang bae mah. badan lara, Mas Gandhi, kepati-pati. Dudu lele sumilang, Mas Gandhi bos ikan Jatiluhur, pati letelu. Lamun dua naon enak. Dudu lele sumilang mah, sumilang pati let. Nah, mari beuteuh nih. Aneh. Ikan gabus, ikan gabus dipotong 5. Ikan gabus dipotong 5, sudah dipotong jadi sudah dipotong deng. Alah beres aja. Orang bagus kayak Erjun, kantongnya kosong. Mas Gandhi bos ikan anu bagus, dicembreng wae. Kantong kosong, Mas Gandhi, cembreng. Aduh, irang kolam bine pecah irang. Sapa arahane Gandhi, irang sapa arahane. Bapak Wahyu, ayah Bapak Wahyu. Pasem. Jambu alas, Tangku beli kentang. jamu kuning. Hayah. Jamu alas, jamu kuning wis lawas. Ketemu maning wis lawas mah. Ketemu maning wae saya. Pamangku hajat kembali ngibing ya. Udah batas gogah. Balung langka dagingnya wong ditulung. Kang Yadi ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat. Ora eling. Anu mana? Tah. Anu mana? Kang Yadi ikan bakar. Anu bagus. Bagale olangan cerita. Berak. Awas. Bakar kepaning pakune ari baling. Ngetan. Udan grimis angin barang abang mah. Dur suhune. Pamana uak ya. Hari cukup piring. Cukup piring kembangnya orang. Hari cukup piring kembangnya orang. Hari rumah miskin kaya. Ayo CF. Jamu alas palimanan wis lawas. Kang Yadi ikan bakar Jatiluhur pemangku hajat. Ketemu mani wis lawas mah. Kang Yadi wis lawas ketemu jadi daging yang menyanyang. burung adara, burung merpati, badan lara kepati-pati. Kang Yadi ikan bakar Jatiluhur badan lara geningan. Kepati-pati wae saya. Pulungan. Oh iya acan. Esok kikir Pulung helm. sore
sore ngikir esok ngikir sore ngikir sing dipikir alih suasa geningan mah alih suasa esok mikir sore mikir sing dipikir boten rumasa kang jadi ikan bakar Jatiluhur sing dipikir ora rumasa bake kok balaga jubar dudul lele sumilang jeruk dengkok punya kubar kang jadi ikan bakar Jatiluhur pemangku haja anu mana asule anu bageun kang jadi pinuh ku ikan bakar anu sayang geningan mah asule deui asule deui ya asule lagi teman-teman ikan gabus ikan mas dipotong ikan gabus dipotong 5 sudah dipotong ini asule di medon dijebrek di wae jamu alas Palimanan Islam asule kula kedanan asule deui wis lawas mah asule anu bageun kula kedanan esok ngikir sore ngikir sing dikikir patik-tuk alih suasa cuma lain esok pikir sore mikir sing dipikir boten rumasa wae jamu alas jamu kuning jamu alas jamu kuning wis lawas ketemu maning wis lawas mah Bapak Wawan saya bolabe ketemu maning patik-tuk jamu alas Palimanan wis lawas kula kedanan pawawan saya bolabe wis lawas mah pawawan saya bolabe kula kedanan dudul lele sumilang patile telu pawawan saya bolabe anu mana geningan mang pawawan saya bolabe kapayun tuku piring tuku necilik tuku piring tuku necilik tuku pinggan balong tengah geningan tuku pinggan bolong tengah ari turut sing ulang malik sing dipikir sing randa cilik asule deui asule sing dipikir asule randa sing cilik durung digawe sawah angel tome asule anu bageun ngalakonane asule deui